Om Swastiastu. Nggih, rajang semeng alit-alit sareng kalih. Semeton sanedahat wang yang titiang, wali malih sareng titiang nyoman swija ring channel YouTube Indik Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Nggih. Gar kita manah titiang ngiring aturang rasa pengayu bahagia ida sang yang widiwasa riantuk semange mangkin titiang kecunduk sareng alit dewi sareng kalih riki ring SMA Negeri 9 Denpasar. Betul nggih? Nggih, niki sareng kalih jagi ngemiletin lomba mepidarta basa Bali. Sapunapi mangkin titiang jagi nuntun sareng kalih puniki saking ngewacen naskah dewaning ring bahasa Bali wenten penureksan ini lafal utawi ucapan sane patut. Nggih. Nggih durusna Dik, nggih. Om Swastiastu. Nggih. Matur suksema majeng ring pangantar acara. Pengenter sampun pengantar. Pengenter acara nggih. Pengenter acara. Ada galai sani kapaica ring titian. Sane kepeice ya ke jangan dibaca ka ya. Kapaica. Nggih, lanjut. Para panureksa sani dahap. Penureksa. Ampunang pang. Panureksa sani dahap kusumayang titian. Nggih. Para penuntun sani wangyang titian. Patut. Taler para pemilat lomba mapidarta. Sani tresna sihin titian. Nggih. Maduluran mana haning nirmal. Moduluran. Maduluran mana haning nirmal. Meduluran mana ning nirmal cep. Oh, agak galak Dik, agak galak. Nggih. Maduluran mana haning nirmal. Nggih. Tidak ngaturang rasa pangayu bagia. Majeng ring ide sang yang widiwasa. Nggih. Satukan sampun niscayang kerahayuan. Ring jagate Kerahayuan. kerahayuan. Ring jagate miwah idadane sareng sami. Nggih. Prasida mapudu wedan. Sajroning Presida. Napi? presida. Nggih, terus. Presida mapudu wedan. Mopadu, sampunang mepudu sing ada kata mepudu. Ya. Presida mepadu wedan. Mopadu wedana. Mepadu wedan. Wedana. Ya. Presida mapadu wedan. Sajroning wimbakara mapidarta ring rahinane mangkin. Nggih. Inggih. Edadane sareng sami sani dahat wang yang titian. Nggih. Ring rahina sani becek puniki. Ringgalahi sane becik puniki pada kesempatan yang baik ini kan nggih. Ampunang rahina nggih. Ringgalahi coba. Ring galai sani becek puniki. Nggih. Titiang jagi ngaturang pidarta sani mamurda. Ngerajagang seni lan budaya Bali marapan antuk trihita karan. Ampunang lekotan tadi gitu. Ya. Titiang ngaturang pidarta sane campunang mamurda. Momurda ya. Ring galai sani becek puniki. Titiang ngaturang pidarta sani mamurda. Nggih. Ngerajagang seni lan budaya Bali malarapan antuk trihita karan. Nggih. Napi mawenang titiang ngambil. Napi mawinan titiang ngambil murda kadia sapunika. Coba ulang. Napi mawenang titiang ngambil murda kadia sapunika. Coba isi gerak tangan, bahasa tubuh. Ya, tak apa-apa ya. Napi mawenang titiang ngambil murda kadia sapunika. Ya. Nggih. Santukan menawi Santukang reng paki ke ab jagat sekali makin. pekibah. Pakibah. Ya. Santukang reng pakibah ab jagat sekali makin. Usaha ngerajagang jagat Bali. Kerasa sayang reda. Ampun hafal coba mejujuk. Coba ya. Ya diastun kangken. Keangkenin. Ya diastun kangken. Ye. Indek kau tamu reng jagat. Keutamaan. Ya, ya. Yuk. Indek kau tamu reng jagat. Ya. Melerapan antuk seni miwah budaya. Nggih. Napika sujati ini seni. Ampunang napike. Napike Sujati. Ya. Napike sujati ini seni lan budaya maka pamikukuh ring jagat. Maka pemikukuh ring jagate. Maka pamikukuh ring jagate. Ya. Napika kerana jagate sampun wayah. Napike. Napike kerana jagate sampun wayah. Kerana tidak halus. Napi bahasa halus ni. Kerana. Napike duaning. Ya, napike sangkaning jagate. Sampurna kerana ya. Ulang coba.
Napi kedua ni iraga. Ampunang napike. Napike ya, ulang. Napi ke kera maaf. Napike sangkaning, coba. Napi ke sangkaning jagat sampun wayah. Ya, jagati sampun wayah. Coba bertanya ya. Napike sangkaning ya. Napi ke sangkaning jagat sampun wayah. Yening netan iraga sane siaga ngerajagang seni miwah budaya. Sayaga bahasa Bali sampunang siaga. Napike sangkaning jagate sampun wayah. Yening netan iraga sane sayaga ngerajagang seni miwah. Ngerajagang sekenang orang, ngerajagang seni ya, lanjut. Napike kerana Napike sangkaning jagat Bali ni sampun wayah. Yening netan iraga sane sayaga ngerajagang seni miwah budaya Bali. Pasti ke seni lan budaya kerasa sayang reret. Yening perade sayuk. Yening perade, jangan prado, pradi. Ya. Yening perade sayuk. Sampun cekramo Bali ngerajagang seni miwah budaya. Sampun ki. Ya. Yening perade sayuk. Sampun ki. Ida dari sadang sami ngerajagang seni miwah budaya Bali. Mogi-mogi je sampun. Mogi-mogi je sampun, ya. Mogi-mogi je sampun. Lanjut. Ida dari sadang sami sane dahan tuang yang titiang. Sekadi sane kawikanin sareng sami. Sekadi sane kewikanin sareng sami, kewikanin ya. Sekadi sane kawikanin sareng sami. Sering pisan titiang miragi jagat Bali ni sampun kasuk. Kesumbungan reng rau dura negara. Ulang kesumbungan. Kesumbungan reng rau dura negara. Dah bisi reng. Kesumbungan Rauh ke yang benar. Kesumbungan reng rau. Ampun mesti reng, tan mesti reng. Kesumbungan rauh ke. Kesumbungan rau ke dura negara. Ya. Ketah ke bos. Bali is the paradise Islam. Ketah ke bos. Bali is the paradise island. Ya. Ketah ke bos, ulang. Ketah ke bos. Bali is the paradise Islam. The paradise. Ke paradise. Ya, island ya. Terus. Napi ke jagat Bali ni ke bos ke sampun ni ke? Napi mawinan jagat Bali ni, napi mawinan kan dika. Apa sebabnya disebut begitu kan itu? Ya, ulang. Napi mawinan jagat Bali ke bos asapun ni ke? Santukan kasarin ring jagat Bali. Apa? Santukan kasar ring jagat Bali. Tan semen pada ring jagat. Ulang bahasanya sampun ketah apa tuh bahasanya? Santukan kasarin jagate Bali. Jagat Bali tan semen pada ring jagate. Apa kesaran itu nanti diganti katanya itu ya. Lanjut aja. Ya, napian kau. Santukan. Mawawar rares kauripan. Mawawar rares kauripan kramo Bali sani kumanyam. Utawi ramatan. Pembabira seni miwah budaya adi luhur sani mapramu agama Hindu. Sani mapramana agama Hindu. Aidi. Ida dari sadang sami. Jangan diisi kian orang inggih salah. Inggih, ya. Inggih. Ida dari sadang sami sada dahat tuang yang titiang. Vokalnya ke dalam lagi coba. Inggih. Ida dari sarang sami sada wang yang titiang. Coba vokalnya. Inggih. Ida dari sadang sami sada wang yang titiang. Ya. Midarta yang indek kerajaan jagat Bali. Sayukti marupa pabuat sane dahat mau. Sayu wakti merupa pebuat sane dahat mau tamu. Sayu wakti parupa pabuat sane dahat mau tamu. Tetujuani pun mangda paungan jagat Bali. Nenten lempas ring kekatuan. Nenten lempas ring kekatuan trihita karat. Ya. Trihita karana punika mawinan paungan jagat Bali. Sane mikukuhing tatwa perayangan. Pawangan mewah pelemahan. Ring widang perayaan. Ring widang pariangan, coba mulainya tinggi agak tinggi. Ring widang
Rewedang prayang. Ya. Jagat Balini tata miku kuing serada bakti majeng reng ide sanyang wiriwasa. Nggih. Melerapan antuk ngaturang upacara yatnya genah ngaturang bangu bakti majeng reng ide sanyang widi mangde iraga sareng sami ngemulihang rasa kerahayuan. Nggih. Sani kaping kalih rewa widangan pawon. Nggih. Matagas ngelimbangkan tata kramani kauripan manusia mangde tata ngemulihang rasa masih kian paras-paras sagilik saguluk Segilik seguluk. segilik saguluk Ya. salulung sabayan taku Selunglung sebayan take. salulung sabayan taku majeng ring semeton keramu Bali sada tiosan mulaten kesukertaan jagat Bali punika Nggih. sani kaping untat Seni jangan pakai kaping ya. Seni keping untat. sani kaping untat ring wewidangan Pelemahan. pelemahan Ya. Matagas keramu Bali status siaga. Sayaga. Status siaga. Miara alam lingkungan utawi buana aku. Sane mata tujuan mangde iraga sarang sami. Ngemulihang rasa kauripan lan kertera hajat. Jangan pakai kata lan, tidak halus ya. Miwah kangen. Mangde iraga sarang sami ngemulihang rasa kerahayuan niwah kertera hajat. Ya. Ida dan sarang sami sani dahat uang yang titian. Napi sane mawinan kebiah paran punika maturin jagate. Napi ke kerana jagate sampun wae. Napi ki sangkaning. Nah, kerana itu pasang halus. Coba ulang ya. Napi ke sangkaning jagate. Napi ki. Napi ke sangkaning jagate sampun wae. Nggih. Napi kerana napi sangkaning pituduh sang. Napi ki sangkaning pituduh sangyang widi. Ya. Napi ke sangkaning pituduh sangyang para makawi. Napi ke Napi ki, jangan ko gen terus ko gen oke. napi ke kerana iraga nentan Napi ki sangkaning. napi ke sangkaning iraga nentan unin palamahan reng jagat Bali. Nggih. Taru-taru sane ngiket toya sabah reng ulu sambut telas. Nggih. Nika makardi, Punika sane mekardi mawinan ya. punika makardi sane mawinan. Toyane menembah pelanayan rabah. Nggih. Abi ngeakeh sane ngem. Abinge, ampun abingo. Abi ngeakeh sane ngem. Tukade sayang dari kang toyane. Kembit nika blabar kan blabar keni blabar ya nanti ganti ya lanjut dulu. Sane mangken pakai lengtit yang reng parayo Pekeling, jangan pakai ling. pakeling. Pekeling. Pakeling. Ya. Sane Ulang. mangken pakai lengtit yang Sane mangkin pekeling titiang. sane mangken pakai lengtit yang Pekeling. pakeling. Ya. Sane mangken pakai Pekeling titiang. pakeling. Ya. Sane mangken pakai lengtit yang Pekeling. sane mangken pakai lengtit yang Ya, lanjut. reng parayo anu miwah ida dan emang kesam. Ya. Dua ni iraga medadok cat membali. Menados ya. Medat. Menados. Menados. Menjadi menados, yen dadi dados. Ya, ulangi, lanjut itu lanjut. Dua ni iraga madados cat. Menados. Menados. Ya. Menados. Dua ningiraga menados keramo Bali, ya. Dua ni iraga medados kramu. Menados Dua ni iraga menados kramu keramo Bali, ya. Ngireng. Ngireng sarang-sarang ngerajagang seni miwah budaya Bali mangda iraga pemulihan rasa kerahayuan. Nggih. Yening nenten iraga saling ngerajagang seni miwah budaya Bali sira pacangan delang. Siro pacangan delang. Sira pacangan delang. Siro deket bang. Sira pacangan delang. Siro pacangan delang. Sira pacangan delang. Ya. Napi wong dura negari. Napi ke wong dura negari. Ya. Napi ke wong dura negari. Napi ke. Napi ke wong dura negari. Nggih. Boyo jetios irang. Nenten boyo itu tidak halus. Nenten jetios. Niatan jetios iraga kramo Bali maka sami manah memahayu jagat. Nggih.
Ida dan sareng sami sani dahat wangnya tiang. Ngeraja gang seni miwah budaya Bali melerapan aduk trihite karena punika wantah silih tunggal swadarman iraga sareng sami. Nggih. Tetujuan ipun mangda iraga sareng sami. Tetujuan yang orang ipun tetujuan nike nyambung karena ipun itu akhirannya. Tetujuan ipun nyambung. Tetujuan ipun mangda iraga sareng sami kemuliaan ngerasa kerahayuan. Nggih. Kerahayuan. Kerahayuan. Nggih. Kemuliaan jagat Bali sane adi luhung tur sutrepti. Adiluhung miwah sutrepti. Tur itu tidak halus. Adi luhung miwah sutrepti. Nggih. Iya ning nenten iraga sane sayaga ngerajagang seni miwah budaya Bali. Pasti ke seni lan budaya kerasa sayan renet. Kadia sapunika ngireng sareng-sareng ngerajagang seni miwah budaya Bali marapan anduk terhite karan. Inggih. Ida dari sareng sami sane dahat wang yang titiang. Selanturnya napi luwer sane sampun katur di bawah. Presiden kejutan titiang kadi ya sapunika. Sane kaping pertama. Sane keping siki gitu kan luangana. Ya keping siki. Sane kaping siki. Jangan kaping ke. Sane kaping siki. Ye. Usaha ngerajagang jagat Bali. Neta lempas ke kekatuaning terhite karan. Ketatuaning terhite karan. Ye. Sane kaping kali. Sane keping kali. Sane kaping kali. Ke jangan ka ya. Sane kaping kali. Sane eling ngerajagang seni miwah budaya Bali. Mawenan iraga krama Bali makasam. Ida dan sareng sami sane dahat wang yang titiang. Wantah sapunika sane katur titiang ring rahineng. Wanda hamunike titiang presiden matur ringgalahi sane becek puniki coba gitu kan. Wantah asapunika titiang presiden matur. Titiang presiden matur ringgalahi sane becek puniki. Nggih. Mogi wengi jawenten pikenohnipun. Pikenohipun nyambung. Pikenohnipun. Demi sini. Mogi-mogi je wenten pikenohipun. Pikenohipun nyambung. Pikenohipun. Ya. Mogi-mogi je wenten pikenohipun. Ya. Manawita wenten. Menawita. Wenten. Menawita wenten sanetan manut ring ars. Sane nenten kurang halus tennya. Ya. Menawita wenten sanen nenten ya. Menawita wenten sane nenten ring manut. Nenten manut ring ars. Nenten manut ring ars. Ya. Menawita wenten sanetan nenten manut ring ars. Tidak nunas gengrene sinambur. Nggih. Matur susu memajeng ring uratin ida dan sareng sami. Uratian. Matur susu memajeng ring uratian ida dan sareng sami. Maka pupuk tanti yang antuk ngaturang para mesanti. Om santi om. Nggih, sapunika dadane murid dewe ring SMA Negeri 9 Selitunggal sampun mabaos. Sapunika akeh lafal kantun iwange. Nah, dawaning mabaos Bali metiosan ring bahasa Indonesia. Mugi-mugi tuntunan puniki benjangan malih terus mewah niki kantun akeh nika patut benahi naskah dewe nggih. Ya, matur semua dan sareng sami sapunika titiang nuntun alit deui mogi-mogi mapikenoh majang ring idadani pemiarsa sareng sami. Nggih puputang titiang untuk para masanti. Om santi.